will spring from the stem of Jesse, and a branch from his root will bear fruit. Shuraku, yield then, and the third will spring from the stem of Jesse, and the third from root will bear fruit. Se shuraku le third, shuraku shute, ne third shura shute, ne third shura rabi, ne shuka kaima tipa, bitale kameha. Se shuraku lebe, se shuraku lebe 2026, ilebe la kushut. Asukera akahenzi yaina nimuna alihamui kasukiwa asuka imanini asuka abukadini asuka mesa vitondo asuka matiweni asukera akerekewa sifa shakayama ayonete akababa ina profeta nete Mateo 2, verse number 23. Lá vamos nós amanhã. Ano para mandar comigo, Mateo. Aí ele não levanta o Novo Testamento. Mateo 2, verse 23. Verse 23. Yes. Aya akamuti lobu rwaka Nazareta. Leswaku ku hetiseka leswi vaprofeta va nga vula swona hi tlhelo ra Mesiya loko va te ku ta vuriwa Munazareni. Why our Yesu Kristo wa Nazareth? Ikukumu ni vaprofeta ina vavoka Isaya. Kulimitsu ritahuma, kutahuma xihluke alimitini ra Davida, kuhuma Maravi. Se a fanela a ya tshama atikweni ra Nazareta. A vitaniwa Yesu Kristo wa Nazareth. Why? I ku ritu Nazareth ri huma ka Netsele.
Akafumashini. John chapter 1, verse 45 na 49. Aí lá você. Está aí John. Yohana 1 verse 45. Yes. Filipi akuma Nathaniel. Mifika na 49. Akuka yena. Ikumile loyi muxe atsaleke timhaka ta yena enawini. Na vona vaprofeta va titsarile. I Yesu wa Nazareta, n'wana Yosefa. Nathaniel akuka yena. Xana eNazareta ku nga huma xilo lexinene xana? Filipi akuka yena. Tana u ta vona. Yesu a vona Nathaniel a ri karhi a ta a n'wi kongomile. Kutani a vulavula hi yena a ku, vonani Muisraele wa xiviri loyi ku nga riki na ku kanganyisa eka yena. Nathaniel akuka yena, u ndzi tivisa ku yini? Yesu a n'wi hlamula a ku, Filipi a nga si ku vitana, ndzi ku vonile u ri ehansi ka nkuwa. Nathaniel a n'wi hlamula a ku, Rabi, u n'wana Xikwembu, u hosi ya Israyele. Twanani maxitava ku veteleni. U n'wana wa Xikwembu, wena Rabi, u hosi ya Israyele. Ma vuriwa hi munhu loyi a ku sunguleni a ngete xana ku nga huma nchumu wa vantshwa eNazareta na. Va lava ku seketela vanhu va nga mi bayizisi. Filipi u vita Nathaniel. Nathaniel ku na Natsiri kumbe Metsele loyi ku nga vulavuriwa hi yena na muxe ku vulavuri hi yena na vaprofeta va vulavuri hi yena u kona kwala Nazareta. U ri xana eNazareta ku nga hluka nchumu wo antswa n'wana. Xana eka ndyangu wa ka ximanimani ku nga huma nchumu wo antswa na. Ku nga va na xihlukeke, ku nga va na rhavi lerinene ro saseka na. U ri eNazareta xana ku nga huma nchumu wo antswa. Se a kutana u ta vona loyi ku byelaka hi yena hi loyi Yesu Kreste. Loko a langusa Nathaniel a vona ku nga ri na nchumu wo antswa lowu nga humaka eNazareta. Mara Yesu loko a vona Nathaniel a vona munhu loyi a nga le ku hlukeleni. U ri aka yena hi lexi hi loyi n'wana wa Xikwembu loyi a nga ri na xisana. U ri u n'wi tiva njhani? A ku ku voni khale wa ha suka le wa ha tshamile hansi ka kuwa leyi. Se a va cinca a vulavule u ri Rabi, u n'wana wa Xikwembu hakunene, u hosi ya Israyele. Se hi ndlela yo Nathaniel a ala ku nga hluka swa kahleke endhawini ya le Nazareta. Ina mongo eka n'wina loko hi vulavula hi Metsele hi vulavula hi xihluke lexi humaka aka nsinya wa olive tree. Nsinya wa olive tree i nsinya lowu humesaka mafurha, lowu humesaka toko wu yimela anointing. Hi vona eka Xikwembu hi vona eka Xikwembu i nsinya lowu humesaka mafurha. Se swi vula ku mafurha ma yimela toko, mafurha ma yimela ku va hi tola ku basuluka ka suka aka munhu loyi a nga le ku hlukeleni. Wa nyuka hi ku huma rhavi ra xihluke lero saseka hi hlukela a ngo ha hlukela. A ngo ha hlukela. Haleluya kereke ya Hosi. Va ka hina ha hlukela. Kwaha ka xigombo
huma xifuke. Un'wana u ta hluka a pfuxa muti luwa. U ta hluka a muti. Xexa Xitsonga a nga xi tekeli enhlokweni. Hi xo xi nga ta hluka xi belela lwangu. Ni hlamala ku xekisi ku yini. Hayi ku na loyi a nga hlukela. Xikwembu a khongela. Hi sirheleli swihluke swa hina. Xi hlula xi za xi va. Hallelujah. I'm saying, get in Jeremiah 23 verse 5. Mina hosi ndziri yingisani nkarhi wata lowu ndzi nga ta mi risela Davhida ehluke lerinene. Hluke ra kona i hosi leyi nga ta fuma hi ku twisisa, yi avanyisa timhaka hi ku lulama ni ku tshembeka. Maitwa se ku ta fika nkarhi lowu nga ta mi risela Davhida ku huma xifuke lexo lulama, ku huma rhavi lerinene leri nga ta avanyisa hi ku lulama, laha ku nga ta va na kurhula endhawini, laha swilo swi nga ta kota ku famba kahle. I mani? Netse loko ku nga ri Yesu. A ngo netse i Yesu. Ku twala Yesu etindlwini ta hina. A vulelangi ku twala Yesu etindlwini ta hina. Ku twala Yesu etimovheni. Ku twala Yesu ehofisini. Ku twala Yesu entirhweni. Ku twala Yesu exikolweni. A ngo netse.
Who else?